ali očito nešto sa zvukom je, sa slušalicama. To je kao magnetofon, nešto ima i trakice, jel da? Za kazete, kako ne kazete, kako ne, da. Sjećate, na primjer, ovog Kako ne, imam i kazete doma još. Da. Koristite li ga još? Ne. I još imam hrpu tih kazeta koje nisu se potrošile, koje su još uvijek kvalitetne, za razliku od ovih novih medija, koji su ipak se pokazali nepouzdani. Imam VHS trake, imam ove audio trake, koji dalje. Ja u autu nemam CD player, nego kazetofon. Da. Ja slušam muziku na kazete. I što god treba, ja si presnimim na kazetu i slušam u autu. Ono što meni odgovara. Tako da ovo se jako puno koristilo i sa slušalicama i bez slušalica i sa vanjskim mikrofonom, na sve moguće načine se to koristilo. I to se nožilo u džepu, u torbici, bilo gdje. Ono bilo jako, jako praktično. A sjećate li se možda ovog predmeta nije baš bio toliko popularan kao prethodni? Ne, to CD smo slušali preko njega. Jeste koristili to možda? Naravno. Doduše imao sam druge brendove, ovo je Sony, ja sam imao Technics, a ono prije sam imao Panasonic. Ovo nije ništa, ovo je igračka i dan danas, hvala Bogu, da sam sačuvao moje studijske gramofone i stotine ploča koje sam skupljao, daleko bolja reprodukcija. Ali CD još uvijek koristim. To je za klince koji nisu zahtjevni, kojima je to tak zabava, kao što sad imaju te slušalice i slušaju koješta, njima je to dovoljno. Ali ako vi znate, ako uđete u svijet žive muzike, žive izvedbe, onda je ovo, neću reći fake roba, ali tako, nekako ortopedsko pomagalo.